Tata osemerire kunyumizibwa nokuhebwa ekitinisa. Tukusiima habw'embabazi zawe nyingi. Tukusiima Mukama w'abakama habw'okuba otuberire murungi. Otulinzire Mukama otuberire mwesigwa. Onyumizibwa ohebwa ekitinisa iwe anyakuli haiguru muno. Ekiro kyati Mukama wange twizire kusiima. N'okugamba ngu oli Ruhanga anyakusemerire okukugizibwa ebiro byona. Webala habwa byona ebyotukolire. Webala habwa ebyo ebyotunihize. Ntusiima teina bugarukira Mukama w'abakama. Webala habwa byona ebyokozere Tata. Webala habwa ebinihizo byawe by'amaani. Webale Mukama habw'okuba Bayibuli negamba ngu ekigambo kyawe niyo tabaza hali ebigere byaitu. Webala habw'okutuwa ekigambo kyawe okutwebembera. Webala habw'okutuwa omwoyo wawe arukwera okutukonyera, okutwegesa, okutwebembera, okutulinda. Mukama ntukusiima habwa omwoyo arukwera. Webala habwa Yesu Kristo. Webala habwa esagama ya Yesu eyatujinira okuruga mu kibi yatufoora abarukwera. Webale Mukama habwa ekigambo kyawe ky'amaani. Bayibuli negamba ngu ekigambo kyawe kitara ky'amoogi abiri kitema nikiyebaganizaamu enyama. Mukama ntukusiima, ntukukugiza ntukuhereza ekitinisa. Okozere ebirungi Mukama wange mu meezi. Mu bwomeezi bwaitu okozere ebirungi. Mu bwomeezi bw'abanyabuzaale baitu okozere ebirungi. Mukama mu mirimo y'engalo zaitu okozere ebirungi. Mu misomo yaitu okozere ebirungi. Mu buswere bwaitu okozere ebirungi Mukama. Mu baana baitu okozere ebirungi tubirozere. Webala habwa byona ebyotuhaire Mukama. Webala habw'okuba tugenzere twagaruka tuli bwomeezi. Mukama ntukusiima habw'okuba otulisize. Mukama ntukusiima habw'okuba otujwekere. Mukama ntukusiima habw'okuba otuhaire embabazi zawe. Nohari ukuyingana iwe anyakuli haiguru muno Mukama w'abakama. Nohari ukuyingana iwe anyakuli amahona. Osemerire Mukama w'abakama. Bamalayika omwiguru bakuramya. Abakuru 24 tebalekera kugamba oli Ruhanga. Aya aroho kandi arabaho. Webale Mukama w'abakama w'ekitinisa. Nohari ukuyingana ayi Tata. Osemerire. Webala habw'engonzi zawe nyingi. Webala habw'okutujuza omwoyo arukwera. Webala habw'okutuwa ekigambo kyawe okutwebembera. Webala habw'okutuwa amagezi ag'omwoyo arukwera. Webala habw'okutuwa ekisembo eky'okubaganizaamu emyoyo. Mukama tutujja kubura habw'okuba omwoyo wawe arukwera n'atulinda. Tutujja kuhaba habw'okuba omwoyo wawe arukwera n'atwebembera. Webala habw'embabazi zawe Yesu. Onyumizibwa ohebwa ekitinisa Mukama w'abakama. Byona obikozere kandi ntubikusiimira Mukama wange. Byona ebyokozere bibaire birungi Tata. Bayibuli negamba ngu niwe oletera ebintu byona kuba birungi mu bwire bwabyo. Mukama ntusiima habw'okuba ebintu byona obikozere kurungi mu bwire bwabyo. Webale Mukama habw'okutwimuca. Webale Mukama habw'okutuwa embabazi. Webale Mukama habw'okutuwa omuhimbo. Webale Mukama habw'okutuwa okuganyira kwawe. Webale Mukama habw'okutuwa okuganja kwawe. Onyumizibwe Mukama w'abakama. Ntukusiima habwa byona ebyokozere. Ntukusiima Mukama habw'okuba mu buceko otuhaire amaani. Ntukusiima Mukama habw'okuba mu kutuntura otuhaire omuhimbo. Ntukusiima Mukama habw'okuba mu kufeera otuhaire okuhumura. Onyumizibwa mu byona Tata. Ohebwe ekitinisa iwe anyakuli haiguru muno. Webale mwoyo arukwera. Ntusiima teina bugarukira habwa byona ebyokozere. Webale Tata. Webale Yesu. Webale mwoyo arukwera. Onyumizibwa habwa byona ebyotukolire. Omwibale Yesu Kristo Mukama waitu ntusiima kandi ntuha ekitinisa. Amen.